Okay, selain kita ada Alfa Velfire MPV kan, hari ini kita tengok sportcar sikit. Ini 2024 FL5 ya, Grade 5A. Ini kita ada BMW 118M Sport, 118i M Sport. Ini FL5 pula, grey color. Kalau nak black color, dark color, sini ada. Ini black. Ini biru. Golf GTI 2022, 2023 kita ada 2 unit. 2022, year 2022. 2.0 Golf GTI auto bukan manual, auto. Toyota 86. Ini yang latest model. Ada stiker, siap ada stiker. Ni racing punya. Cantik GR86 Suzuki Swift Sport pun ada 1.4. Ini unit putih lah, cantik. Nampak cantik, dia ada siap stiker. Belakang dia Swift Sport warna orange. Lexus RX 350F Sport baru sampai. Siapa berminat, Roger Kento. Bye.